Re Matebesi ne le motho yo o neng a siame a le motho yo di kgakololo a le motho yo ratelang batho tse dintle tota o na sa batle go bona ope a le ko tlase o na rata go tsholetsa batho ke dumela gore le mo a leng teng o ka itumela thata ha seemo se a re tlogetseng re le mo go sone re ka se tshegetsa go ya pele e ne le motho yo o tshiamo tota yo o neng a ratela batho botshelo yo o neng a rata thata modimo a rata tirelo modimo o re godiseditse mo tirelo modimo e re soloelang gore tota re tla tshela le go nna jaana re le mo go yone go ya bosakhutleng jale ha tsele modimo o re santseng a re beile mo go lone moa wa gagwe o robale ka kagiso ka tiro ya gomte ke kutlwa ke kgotsofetse tota e ne ke tuka gote ke mo conferenceng Re Matebesi ne le motho o good ntate o ke godileng mo tlase ga gagwe tota o ka be gote ke a utlwa tagwe neela ka baka la maemo ana a re tsamang ka one o ne e ne le mookamedi wa rona Namo ya baba mparidza Matebesi tafara zvekuti tafara vanhu vaMwari taviga munhu waMwari akatichengeta nguva huru Mwari ngatichengetedze tose tiri vanhu vaMwari ri vatu va Modimo lotlhe vatu va gaetsu a ri ne mmogo re se ra kgaogana ne re tle go robatsa mogaka wa rona mo kgankgara mo tumelong mo kgankgara mo go agisanyeng le go ruanya setšhaba ka kakaretso seo le setlhare seo re ne re ikaegile ka sone empa le ha ka hloka tswa hape a tswele bophelo bo sa feleng a ga ka tlisa letho lefatsheng lena wa bonahala re tla sitwa jwa le letho Jehova o na re neile o etsola tsone re tlile go felegetsa ra rona Bishop Daniel Matebesi ke motho yo a re tsamaisitseng ke motho ne re tsamaya tlase ga seatla sa gagwe seatla sa nnete seatla sa lerato ya nna sa kgetho le dikereke ka metsamao ya tone le ditumelo tsa tsone ka tsela e ntseng jalo re ithutile go le gontsi mo go ene re ntse ke teo ka re lelapa la gae le ka gomotsega le diphuthego tsotlhe tse di leng teng mo o ka re di ka gomotsega di ka tlogela moya wa gae wa robala ka kgotso ke mo itse thata ke senatla segolo ke leke le le kgepotsweng monna yone o ke mo itse jaaka nna ke ikitse ke mo rata jaaka nna ke ithata monna yo ke senatla o ntirile motho ha utlwa ke re ke bishopo ke ka baka la gagwe mmele wa motlhanka ba gago ke yo o ka ne le kgamalo modimo le lo baakanyeditseng gore a tle go ikhutsa mo bolone mophedi wa mosotho ha emeng ha a kgopola lekgamalo modimo wa rona re moloki o re ratile re a mo leboga moloki o re rutile go phela le go swa rana ba modimo re a rapela segogatsa jaana lekgamalo go tshwanela mmele wa motlhanka wa gago go bona boikhutso mo go jone mahoko a ka ba lelapa ke gore ba tshedisege modimo o mogolo modimo ko one o itseng dilo tsotlhe ba ikanya mo profeta Jesaya a re ikanya morena gonne ke lehika ja bosakhutleng mme ha ba ka ikanya morena ruri dilo tsotlhe di tla ba siamela ba tla lebala botshelo jwa garre le ditiro tsa garre
o ile a re tshoganyetsa o sile a big void in a family. Re tshepa gore tsatsi lengwe re tla fola mo maikutlong because o ne a tšhentšha setšhaba e ne le motho o amileng setšhaba e se gona fela le family le setšhaba se latlhegetse kwa dulang teng. So modimo re kopa a re fe maatla go lebagana le bophelo tsatsi le letsatsi go tloga ka tsatsi la gompieno. Re tshepa tiro tse tsotlhe tsa ntse a di direla setšhaba mongwe o tla tsweletsa mo a ne a tlogeletse teng. Ra leboga. Ke motho o metlae o nang le maikemisetso ha go na le sengwe sa itseng gore go iwa ko kae. Ke motho e leng gore ga a na le go sena boitumelo a le teng boitumelo bo nna teng mo go botlhe ba a nang le bona. So ke ne ke re go ditsala maloko otlhe a kileng a bereka le ene ko Provincial Anti-Corruption Forum itseng gore o na le teng mo bishop tsala rona mme moya wa gagwe a robale ka kagiso. Bishop Matebisi ne le malomaka re mo fitlhile re itlhobogetse re tla dula re mo rata re le boga setšhaba sotlhe re tshegetsa le go tla go tsamaisa malome a rona. E ne le monna yo na le tlhaga le a nang polaisa paperwork mme fela re bone maungo a gagwe o dirile o tlogetse legacy ka roagile le kereke headquarters ko Zirasti kwano kwa o tlogetse disciples tsa gagwe. Ke ikutlwa ke le sentle o tsamaile sentle thulaganyo ya gagwe e ne le e tsitsibanyang mmele. Ke ikutlwa sentle tlhe ke tlalala ke robetse. Go bokete go tsena mo teng ga ditlhako tse dingwe mare ga modimo o ka supa mongwe ka monwana go ka nna bonolo ga e le gore ba itshegetsa ka thapelo ba mo latella ba sala dithuto tsa gagwe morago. Ke ka moo re ka nnang le tsholofelo gore re ka tsalwa Bishop Matebisi wa bobedi ga modimo o ratile go supa mongwe ka monwana mo gare ga botlhe bao ba neng ba tsamaya tsela le ene. No tsa go mama kaloba re maile bar the bao bua 3 years fallen ma re tumelela gore o re tlogeletse boswa o re tlogeletse motlhala gore dilo tsa di batlang ke tsa mohuta ma re na le legacy. What we should just do is to celebrate his life and say o feditse tiro ya gagwe o e dirile sa rena ke go mo sala morago le metlhala ya gagwe. So far so good. Re leboga modimo na re file ene o dirile tiro ya gagwe o re tlogetse go setse rona re mo sale morago le ditiro tsa gagwe. Ga go nna thata ga go nna le duplicate mare ba ba leng teng ba ba lekang re ka goroga re tla mo imitate mara ka se ka gana le o tshwana le